Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Abang Botak DIY. Yang masih belum subscribe saya punya channel Abang Botak DIY, boleh tekan butang subscribe tuan-tuan dan puan-puan. Okey, untuk hari ini saya ada satu kerja sikit di mana saya akan mencuci ataupun menyervis saya punya mesin basuh ni tuan-tuan. Sebab masa saya basuh baju dia ada sepihan-sepihan macam kotak-kotak sikit lah tuan-tuan. Saya rasa dia daripada filter ni dan juga di bahagian bawah pulsator ni. Jadi untuk video kali ni saya akan membuka saya punya filter dan juga di bahagian bawah ni untuk saya cuci lah. Segala seredak apa yang ada kat bawah tu kita kasih cuci bagi clear tuan-tuan. Okey, supaya dapat membantu juga tuan-tuan dan puan-puan yang mengalami masalah macam saya lah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, langkah pertama saya akan membuka saya punya filter ni lah. Cerita dia ni, filter ni dah start saya beli sampai sekarang saya tak pernah cuci dia tuan-tuan lah. Lebih kurang dalam 14 tahun ke 15 tahun lah. Jadi kita tengok apa yang ada di sebalik filter ni tuan-tuan dan puan-puan. Nak buka dia hanya pakai macam hook saja, tekan klip dia tu kemudian tarik je lah. Ini untuk model Samsung lah. Dan model yang lain sama saya rasa tu dia ada punya belakang dia tuan-tuan lah. Terlalu dan teramat kotornya kat situ tuan-tuan. Jadi mungkin berpunca daripada sini lah. Tu dia tuan-tuan, berlumut tuan-tuan. Oh, jadi tuan-tuan yang tak pernah cuci filter, bolehlah buka filter tuan-tuan dan tengok apa ada di sebalik filter tersebut tuan-tuan lah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, untuk langkah seterusnya saya akan membuka saya punya pulsator ni lah. Jadi sebelum membuka pulsator ni kena buka dia punya cap dekat bahagian tengah ni tuan-tuan lah. Sebab di sebalik cap ni ada satu skru untuk tuan-tuan buka skru tu dan boleh cabut pulsator tu. Jadi cap ni nak kena buka dulu lah. Jadi congkir saja pakai screwdriver mata rata, mata flat tuan-tuan lah. Tu dia tengok dekat skru, bahagian skru saya ni pun ada dia punya lumut dia punya kotak dia tu dah ada kat sini tuan-tuan. Di sebaliknya tu saya tak pasti, mungkin lagi teruk. Ni dia ada satu skru kat sini tuan-tuan lah. Satu skru yang ni patut dibuka untuk tarik pulsator keluar. Okey tuan-tuan, selepas skru yang di bahagian tengah ni dah longgak, jadi tuan-tuan boleh tarik dia keluar saja tuan-tuan. Dan dengan menggunakan tangan tuan-tuan, hanya perlu tarik saja pulsator ni keluar. Tu dia. Dia ikat dengan satu skru saja tuan-tuan. Lihatlah di bahagian bawah ni tuan-tuan. Ini tak berapa nak kotor sangat lah, tapi ada jugalah dia punya hasil-hasil lah, seredak lumut dia tu. Tu dia nak kena cuci tuan-tuan. Dia. Dan juga di sebalik belakang pulsator ni, ini pun nak kena cuci juga. Tapi kekotoran dia tu tak macam kat filter tadi lah. Bahagian filter tadi memang berlumut teruk tuan-tuan. Jadi di belakang ni pun nak kena cuci juga lah. Dan ini saya punya pulsator dan juga filter saya dah cuci tuan-tuan. Ini saya tak buat video lah. Kalau saya buat video nanti lagi panjang lah. Jadi tuan-tuan hanya perlu cuci saja di bahagian bawah pulsator ni dengan bahagian filter ni sampai bersih sahaja. Okey tuan-tuan, dekat bahagian ni pun saya dah cuci lah, dah bersih lah. Jadi saya akan masukkan balik filter di tempat dia lah.
Dan kemudian saya akan pasang balik dia punya pulsator. Okey tuan-tuan dan puan-puan, pemasangan filter dan juga pulsator dah selesai. Nampak filter dah terletak elok dan pulsator pun saya dah kunci elok dah tuan-tuan. Harap masa pusing jangan tercabut sudah tuan-tuan. Okey tuan-tuan, saya rasa setakat sini sajalah video saya di mana perkongsian macam mana nak cuci filter dan di bahagian bawah pulsator mesin basuh tuan-tuan. Macam saya ada lebih kurang 14 ke 15 tahun tak pernah cuci. Tuan-tuan boleh tengok dia punya lumut dia tu dekat bahagian filter tu. Memang banyak dan teruk tuan-tuan. Jadi mana-mana tuan-tuan yang masih belum mencuci bahagian filter dan di bahagian pulsator, silalah berbuat demikian sebab ini adalah maintenance yang basic saja. Jadi satu filter cabut dan pulsator hanya buka skru saja. Basic saja tuan-tuan. Jadi saya rasa setakat sini sajalah perkongsian saya. Bertemu kita lagi di lain video, lain masa, lain waktu, lain ketika dan juga lain perkongsian. Okey tuan-tuan yang masih belum subscribe saya punya channel Abang Botak DIY, boleh tekan butang subscribe. Okey tuan-tuan dan puan-puan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.